Hi guys, welcome to recap here Mpini edlala ku Showmax. So we're gonna start season 2. So we're gonna start from episode 1 to episode 6. So goqa nje. So eqale kune shooting eCockstad emzini kaMakazenzele. So uGeneral bezohlasela kahle ehlasela umndeni kaZenzele. Kuleyo shooting but discover ukuthi usaphila ubaba kaZenzele. Ubabhodoza ukhaya Bhodoza. So kuleyo shooting uNdoni naye wekhona umuntu naye eyogubha ngoZenzele because uyambona isikhona into ayifihlayo uZenzele efuna ukwazi ukuthi le nto ayifihlayo. So kuleyo discovery yabo bathi discover ukuthi ukhaya usaphila noGeneral abona ukuthi ukhaya usaphila athi nje ayindoni lasezona nendoni manje ukuthi because bebebona indlela uZenzele enza ngayo izinto engazuthi khona umtshelayo like so always step ahead always step ahead kuleyo shooting udubuleke umzoxolo obesezoshada uMakazenzele so udubuleka nje benokhaya besibavikela uMasasa because uMasasa ubeme endaweni la kulula khona ukudubuleka bephande indawo lokememeza so sebethi bamqhoma sebedubula umzoxolo kube nje ukhaya benomzoxolo bavele bamboze baqhumeleke nabamboze bamlalisa phansi adubuleke kanjalo kumzoxolo emva kwalapho and futhi nje ashone ngesikhathi ukulaliswa esibhedlela ngalana kwaBhodoza baphuthumisa umkhonto esibhedlela because kube nesizwe lama-steroids awadlayo bese wadla kakhulu efuna ama-results ngokushesha besezile lama-steroids lawa awadlayo bamphuthumisa esibhedlela bamphuthumisa esibhedlela abanye abazi abane-idea ukwenzakalani uNosipho benoma wakhe lo be-worried ngaye benoSipho cha kanti umkhonto kahle kahle bedla ama-steroids babuza ukuthi hawu ungasho ngani yabo ubona sikhuluma sekulate ngenhlanhla-ke aphaphama ukhaya umkhonto idamage ibingaba inkulu kakhulu like axolise asho ukuthi ngiyaphinda wadla ama-steroids bambuza ukuthi why uvele ekuqaleni wena ubudla ama-steroids athi nje nami bengifuna ukuba njengobaba ngesikhathi se-MPS yabo ulona uWinnie ekhuluma nefoni ekhuluma nale hit guy yakhe emthumile ukuthi idubula uZenzele uyabuza ukuthi akuwena lo wenza ishooting lapha ya iCockstad kaZenzele aphendula athi hayi cha kumina athi hayi kungcono-ke athi uyaphenduka nangukhaya la wavele wajama wafreezer esabeka ifoni endlebeni memezini kwakhe kwehla uNosipho kwehla umkhonto phezulu upstairs kwehle noStrike nabo bafike nje bashaqeke bambuke uNosipho ahlehla lesi umkhonto vele simhake sithi how dead ajabule kumkhonto-ke siyamazi umkhonto ukuthi uyena i-sweetest lapha ya akanaso nje isikhathi sokuluka ebamba amagqubu because ngesikhathi kufika uZenzele wena wamukela nje kuqala-ke nje jabulela ubhuti wakhe ufuna ukusebenza naye lapha ya e-MPS yabo nangubuya kwababakhe-ke nje ajabule nje amahageke uWinnie usashaqeke kanjalo nje adinwe kwibedla i-breakfast so ukhaya lo uhlohla uHuru ngembuzo uthi nje ubaba wakho wena usebenzisana naye ukuthi angibulala ubaba wakho uyazi ukuthi ubaba wakho ufikile lapha eCockstad ezongibulala uHuru umangele ubaba kanjani ukephi vele ubaba axakeke naye ukuthi akamazi ubaba wakho kwephi athi uzombheka afunge nje ukuthi akasebenzisani naye ukhaya nje avela asukuma athi nje hey wemfana ungangenza isilima mina ngiyazi ukuthi uyasebenzisana nobaba wakho ngeke ukuba wazi lutho ngalo wakhe ngalokho abekuzama ubaba wakho vele kwezama ukungibulala sonke lesikhathi nalapha eCockstad ufikile wazodubula sekudubule kumzoxolo uMasasa
wonke nje umuntu udindele ukhaya kahle kahle empini manje, because uMasasa naye umdindele ngokuthi ngephutha lakhe uthi nje iphutha lakho uMzoxolo adubulekile, the moment nje ngikufaka la emzini wami ayibange zalunga izinto, akasekho uMzoxolo manje. Mina noMzoxolo besizoshada mina noMzoxolo, kodwa nje ngokufika kwakho la iy'mpilo zethu sey'sengcupheni, uzenzele ubhizi uyamgijimisa le ko-MPS eMagoli, wena nje uhleli la ucashile njengegwala. Hamba, ngisafuna ukukubona. uNdoni uxela uma wakhe ngendaba eyenzekile laphaya eKokstad, uyasho nje ukuthi kwi-shooting bathe nje besahamba nobaba uMahlopa behambe becinga lento ababeyicinga, babesola ukuthi khona uzenzele into ayifihlayo. Vumbu yiyani ukhaya, uma wakhe nje engazuthi nje umxoxele ndavundavu yenganekwane, cause kuloko kusuka kakho wathi nje uNdoni, what if utata usaphila, what if utata usaphila, uSamuel ucashile la acashe khona, nangu nje ukhaya uyaphila. Makhe thatha ifoni afuna ukufonela udokotela, athi mama ungikholelwa ukhaya usaphila. So wamphuca ifoni-ke, angagcina angafonanga kanjalo-ke. Ukhaya-ke ubuyile eGoli, usewumaqhuzu manje, ubuyele esitulweni sakhe sobu-CEO, ukhuluma no-Enoch, u-grandfather womkhonto benoNosipho uMakawini. Actually ukhuluma ngedili le akumele basebenze kuyona. U-Enoch avela athi uzenzele. Mina nje umuntu uma ngifuna ukuqhubeka le dili le, mina umuntu engizokhuluma naye uzenzele, cela uzenzele. Akubonakala ishwaqekile-ke lapho kukhaya, kukhombisa ukuthi nje nangu lo mfana lo engizongidlela isikhundla sami. But angasho kanjalo, avele nje ashintshe ebusweni, ubone nje ukuthi siyamazi ukuthi ukhaya uyathanda ukuphatha, abone ukuthi hayibo ngikusaphatha mina nakho uzophatha umpani. Kanti benozenzele abasazwani, bayaxabana nje babangayona lento le. Uzenzele uthi nje ngekaphinde nje asebenzisane nobabakhe, amkhumbuze ukuthi uyakhumbula ukuthi la ehlalweni imini usayi-CEO, imini owenza ama-orders. So babangama-order because ukhaya wenza ama-order, nozenzele ngala wenza ama-order. Uzenzele-ke ahambele uNdoni phambili, ebona emdinelwe, because uNdoni akasamkhulumisi ulo uzenzele ngokuthi akamtshelanga ukuthi ubabakho usaphila, and usemtshele zonke iy'mfihlo zakhe, usemtshele konke indlela afila ngayo ngokushona kukababakhe, ukuthi ukholelwa ukuthi ubabakhe wadutshulwa azange ayibulale, because balobe emgxisha ngokuthi wayibulala. And noma kaNdoni naye uya-insist ukuthi wazibulala ubaba kaNdoni. Yeah, so akhipha ama-orders ukuthi uNdoni bamkhiphe kwi-schedule kulelo viki lela angasebenzi, assume ukuthi udinga ukuphumula. uNdoni afike wezenzele wena, utshela ubaba ukuthi mina ngifuna ukuphumula, ngicela ungibuyisele kwi-schedule, uba uthi ngikhiphe kwi-schedule. Afike nokhaya athi nje buyisela, ukhipha kanjani i-OGP wayethu esebenza kakhulu kangaka kwi-schedule. uNosipho uqhubeka ne-affair yakhe noJabulani, so bese befunga ukuthi bazoqhubeka baba bangani, basaqhubeka nale affair, bazoyeka nje ngoba into ebhidayo ayilungile. And then Nosipho kisses uJabulani. Kuleyo moment Ndoni walks in, ababhaqa, aphume ahamba, anike nje uJabulani iside ayi aphume alandele uNosipho amthethisa athi, Nosipho uyenza kanjani lento leyo, uyakhohlwa ukuthi ujadile, wenza kanjani lento okuhuri. Athi nje uNosipho, lalela la wena awukaze ube umngane oqotho kumina, seloke nje sazi ukuthi ubaba ushonile, angisakwazi. Wena nje ufika wena ufuna kunikeze wena i-attention, uJabulani wakunikeza i-attention ekutshela ukuthi uyakuthanda uJabulani, kodwa nje wena hayi awuyihoye yakhe. So phuma kumina Ndoni, baxabane kanjalo-ke. Then on the other side uzenzele abize uHuru ezombuza ukuthi uphi ubabakho, uphi uGeneral, uyazi ukuthi ubabakho ubulala ubaba wami, mina nginababa kuyimanje uMzoxolo ushonile ngenxa yakho.
afunge kundona uHuru athi nje mina angimazi ukuthi ubabuke phi, akekho ngisho safe house, angimtholi, cane ngisize, ngisazomfuna kanjani. Amkholelwe-ke ulo uZenzele athi-ke angazi ukuthi obani izitha zababakho, kodwa u-Enoch isona sithi esikhulu sababakho. So uHuru ashone ku-Enoch ayomconfront, embuza ukuthi uphi ubaba wami wena, uma ungamkhipha ubaba wami awazi ukuthi ngingayingozi kanjani kuwena, uzosola usuku owazalwa ngalo. So ambambe ngamawashingiki, ngicasule leyo nto. U-Enoch the next day ahamba aye kaBhodoza eyothetha, ethi yazi ukuthi lo mkhwenyana wakho wena noSipho ufikile lapha wangibaba ngamawashini ezongifuna uGeneral. Mina ngimaze lapho uGeneral, sonke siyamfuna uGeneral. Kanti uNosipho omese preview umkhonto uHuru, I mean ukuthi kwenzakalani. Useyazi udaba, athi uyazama ukuthi umkhulumele, athi nje musa ukukhuluma lo mnyeni wakho lo, awumazi ukuthi unjani lo mnyeni wakho. Baxabana phuma uHuru athi nje ngisaye ofisini, ngeke ngimele mina le nto le. Then uJabulani ahambe aye kwile kushisa nyama that they usually go to with uNdoni. So aye kumama otiplate lela mama that they usually order benondoni. In that moment angena uNdoni. Jabulani Ndoni ufunani lana, athi nje awuzokwenza njalo, mina ngihlezi ngingena indaba zami, nami ngizongena manje ezini. Yini lamanyalo wenza noSipho, awazi ukuthi uNosipho ushadile. Wathi nje angeke nje ngidiscuss le nto nawe, mina wena Ndoni, wena nje umuntu olale noZenzele usuzoloku ukukhuluma nami ngalezo zinto lezo, usuzongitshela ngoNosipho leyo. Wathi nje uZenzele, mina noZenzele ashadile, wena uNosipho ushadile, ulala kanjani noNosipho wazi ukuthi ushadile? Kusahithe kanjalo California kaZenzele. Athi bayabheka uNosipho, athi uNdoni nje abesaphamisa amakhanda, isaringa ifoni, nangu uNosipho uyangena, fika ahlale phansi naye join conversation. uNdoni nje ubhizi yabashunqela, uNosipho yenza kanjani le nto lena, uyazi ukuthi ushadile, yiyeka le nto yini, ngoba uma ngingathola uHuru lana ngeke kuze kube mnandi. Aphinde futhi ulo uJabulani athi says the person who is sleeping with uZenzele. Athi uNosipho Ndoni, hayi kuleyo moment ngena uZenzele, guys bebebizobani bonke labantu kule ndawo, uzokhuluma noJathi, ngicela ukukhuluma noJabulani. Athi nje uNdoni uyabona ukuthi sisabhizi, uyabona ukuthi sisabhizi, ucela uhambe la. Athi nje Jabulani no, take a seat my bro, hlala phansi sokhuluma la, vele siyakhuluma. Hlale phansi ke bambuze bonke ukuthi why ubungashitshela ukuthi ukhaya Bhodoza usaphila. Athi ngixolisile wonke umuntu, namanje ngisaxolisa kunina, bengekona ukwenza kwami lokhu, bekokwakhaya bengivikele ubaba. Yeah, that's basically what has been happening with Mpini for season 2. So I'm gonna come back with another episodes lawasazovela to update you guys. Please don't forget to subscribe, comment, share, and ring that bell. Thank you.